Jatend piny Kenya William Ruto kone duond kanise mondo bede ong'ala manyime e jiwo oganda mondo bed kod kido kendo timbe makare. Ruto notimo romo kod jotend kanisa kotelnegi kod jadolo mag kanisa mar Evangelist miluongo ni Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya e kar jot mare ma Nairobi kaendi, kendo jatend piny nopuoyo kanisa kowacho ni mane e kar yudo kwe kod jiwo kwe bende. Okone jonyuol bende nyaka kaw ting' mar tiego nyithindgi mondo nyis kido maber. Nyuma Samburu, simameni pamoja nyinyi wote. Wale ambao wanapiga kelele ndio tumewaruhusu na sisi hatuna kelele. Ndio unakuta the same people ndio wanapinga hii altar ambao tunaweka hapa. Na wale wanaipinga hao wenyewe wakati tulikuwa colonized in this nation, ndio walikuwa wanatoka pale wanakuja hapa kuombea governor. Mimi nasema hivi, ukiona mtu ambaye anapinga altar, unless you are an antichrist. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe, alafu ya State House ibaki ya mabati? Kuna ukweli hapo? Ukweli hata nyinyi kwa huruma yenu hamwezi kuwa hata na huruma kidogo? Hapa State House tuko na familia nyingi. Ninyi mnafikiri hapa State House ni mimi naishi hapa peke yangu? No, tuko na watu wengi, tuko na familia karibu 300 hapa. Askari, wafanyikazi wengine, nani wako hapa. So wacha niwaombe ruhusa, tafadhali muniruhusu nijenge kanisa ya Mungu hapa. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni piny owacho osiketo kenge mag neno ni nengo